Mayam Bukrum Zari, the Neighbor Impact News Ni Raz NONGTHOMBAM Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Okchuri Haukipa December Gitari Kunipan Ngasidagina Numinini Mamang the Habatare Numidang Waram Kuding Putokpan Traganungtilgi Putokpa evening daily newspaper Pandamgi office ta Bom Amatamamaga Manipur Dalariba editor Mayam Sing Asigi Lakaduriba New Year gi Anobachi Sigi Kudol Poni Haramba so mane kian Kangalamba Tobagi Tongasin Amar Moitona Garangasi Manipur Dalariba electronic media Madi newspaper koi printed media Mayamasigi pressmen sing na journalist sing na Sintha Leptona Wakat Mipam the sing Mapam Kivalere to Haribo Wakat Mipam sing asi Mamang the Susumbi incident Mayam Lak Padagi Pam Kivalere Wakat Mipam Nadi Hariba Makalgi Aki Tuzumba Ponba pressmen sing freedom da presser Pibasimadi Karam Masi Ngaktopading Amdong Mandi Masigam the policy na ching Mato Tado Mali Hariba Karigadamata Manipuri media da toin su makal gi pressure lak libano aduga hariba pressure singa si protect tonu gi damakta ngak to gi damakta safeguard tonu gi damakta Manipur government gi amadi center gi oipa policy program karim ta lejetra baza ala habi matang da kharan gi damakta ngasi impact news ki studio tension lebir basi joining us tonight on Manung Hutna Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson obiriba aduga Khurai Assembly constituency gi legislature so obiriba khoi oja Dr. NG BIJOY ni ahamtar oja BIJOY betaramukcheri welcome to the show appreciate your joining also joining us HUEYEN LANPAO MANIPURI amadi Mitei Meg edition ki editor obiriba khoi oja HEMANTA KUMAR NINGOMBA oja NINGOMBA su taramukcheri welcome to the show appreciate your joining too also joining us BJP Manipur Pradesh ki general secretary su obiriba at the same time Thongju Assembly constituency ki MLA su obiriba oja TH BISHWAJIT ni oja BISHWAJIT su taramukcheri welcome to the show appreciate your joining too ahan ba question se ai koi paumi ama yarubni editor ama yarubni khoi oja HEMANTA dagi hojarge aduga mathang oja sing da su hangjage oja khoi Manipur gi pauche sing da tare paumi sing pauche electronic media koi mayam se da paumi sing se da journalist mayam se da toina su makal gi pressure hai gadra kihan khangan ma mayam se tobusina freely thabak tobungam da ba aduga mamang da su makal gi khoi gi threat lak padagi khoi gi pau Tauroi had sent Halepo Conjunction Givalere at the same time Kogi Pau Sing Hap Tabaya de Kogi Manungi Mapan Gamang Pau Hap Tabaya de Haduna Presator Poteke Pau Gedum Hapa Pau Hap is a happy Hadun NI and Amokogi Matatamu Kakalaba Saman Doba Smata no one Marta Hagi film the Suleba Aduka Toina Akogi Awabasisu Pau missing Awabasu Kangi the Monga Kihan Kangan Basutoba Sumo Mayam Sito do Tangarabina Akogi the Makta Manipurgi media men sing a pressman sing sigi issues and challenges in Kari no to Hariba issues and challenges Mayam Sakari the Lapan can be used have you media have a see Akogi Miamgi bit nakung win of a port captain and a Mayam Nasum Lowy Epo people captain and a Mayam Nasum Lona VI Ado Hoseki Matam the Madunate and no see Akogi Pause Natraga at a medium the media have a see Masi education gi part masu way. Aduna yamna matik maya yam labor port amani param sum na phajana pairagadi khoi machine na tobung da thabak se kaya lai ponte mayam na hainari duni Prime Minister Narendra Modi na handak se da khoi landmark victory fangisi khoi magi kanu singsi media policy na ni na media na ta mai media policy na ni na mana social media mana shinaba haigiba adagi den mayam asilari ba tai newspaper sing adagi khoi electronic media sing si mana phajana madagi khudong sab sing si mana lo ba haigiba dagi ne na mayam na lo ne akhoi Manipur da akhoi paumi singa aduga mapan da leriba paumi singa khena ba yam lai akhoi na thengnari ba khona no sidi makai mari maktagi akhoi se akhoi ji pungkoi question li yekna mana question le haiba tai khulai pai ba lalhoba khakta na tab masagi civil society organization dagi shodum lai adagi then mission dagi su lai akhoi na phong ba ya ba pau ama phong matam da pau du kari gi phongi no haiba pot ama haiba se akhoi wakhalon ta ba minata ba wakhalon ta da ba kangmu dagi shodum lai mogi pressure shodum mak lai then adagi amu ngasagi akhoi na phong ba ya na phong ra ba kulai pai ba la lo bu singi hairasi kari gumba thok wathok ama thok matam da ikui dana hairasi akhoi gi 7MR gi campus sida konogi pripaki hanagi magi chairman vice chairman omane Navchandra Sigibigi matangda NIA na case lokale lokot pasi press kharadagi editors singdagi madugi mari lena na thokiba che sang mayam haitare la lobon thadok pose sang di akoi da PO na hai aduga pi matamda aikoi gi source moina takthok na hai karai dagi lakpa internet ki pauno Kamain talk to Lapano, then Adagidi, Madutari, but email address to Kanatana, Mung do the Yoriba, a couple of maps and do Moira Summit to win high. Other Wadakadi, I
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ NIA ꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯗꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯤꯛꯁꯇ ꯁꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯀꯇꯥꯗ ꯀꯧꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯀꯧꯕ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯀꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦꯕ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯩꯌꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯤꯅ ꯀꯤꯅꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯥꯏꯔꯝꯒꯗꯒꯦ ꯀꯥꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯗꯒꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯁꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐꯪꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯟ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯉꯥꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯃꯥꯡ ꯀꯥꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯅꯣꯏ ꯈꯕꯔꯁꯤꯕꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯅ BJPꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯡꯕꯤꯔꯨꯔꯕ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯒꯦꯗ ꯅꯣꯏ BJPꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯗ ꯅꯣꯏ BJPꯒꯤ ꯈꯕꯔ ꯑꯣꯏꯔꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯤ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯧꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯉꯁꯤꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯐꯣꯡꯉꯒ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯐꯣꯡꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯠ ꯀꯥꯔꯛꯏꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗꯪ ꯐꯣꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ NGOꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯣꯔꯊ ꯄꯤꯂꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯜꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯜꯍꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯗ ꯏꯅꯥꯎ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦꯍꯦ ꯅꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦꯍꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯝꯇ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯏꯔꯥꯛ ꯁꯤꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯀꯣꯛꯇꯒ ꯂꯩꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯊꯪ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯖꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯕꯣꯝ ꯊꯅꯝꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯔꯒꯤ ꯒꯤꯐꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔꯁ ꯒꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔꯒꯤ ꯀꯥꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯔꯇꯥꯔ ꯕꯣꯝ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔꯁ ꯒꯤꯜꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯨꯄꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯅꯤꯁꯤꯀꯥꯟꯇ 2008ꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯍꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯤꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯐ ꯋꯥꯔकिꯡ एनवायरमेंट ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯖꯥꯔꯠꯅꯦ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯇꯦड ꯍꯖꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤना ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤबिलिटी ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯐ ꯒꯥꯔꯗ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯒꯥꯔꯗ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯐ ꯒꯥꯔꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 15 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯅꯝꯕꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯎꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ
कोई हुए लंबाओ की रिटर्न तंबी गए मीडिया की इम्पोर्टेंस असुकी मतिक ओय सोसाइटी दा in the development in many ways. Number one, the masina information dissemination. Sini, so I dani mayam target owning is. Hanning banata information moigi information pongdo ba yaba yadaba disseminate owning ba. Sigi asima. Then of course educative havirame and entertaining. Most important nasi thoi bazingsi analyze toragadi. Dissemination to bagi so I struggle is it now SECY is the government policy mama ngai de gisu talk to banate aduna akoi gi housing da media house ki SECY areas sing da special patrolling to holle I dizig wari sana jai special patrolling to hon jai aduga particularly pandam gi di editor ga yamna toina in touch lay ada manasu free access weli anytime ana soida ai khoina chida security laughs lay haidana ngang ba yawi madu ai som khanjabada security laughs ai sigi one doxi ai na viewer mayam du thamjaning bada si ai khoi gi ai gi opinion and government gi opinion ni security laughs ai badi patrolling tauba natab area amada akoigi particularly say guard thamdana madugi area du hoi adi constant patrolling tauba do duty tar meeting du leiram da tauba adugu security laughs ko aduga hojiki haribasidi mayam gi hoina and mass patrolling chalandana hojik taubani so I patrolling chaling eda somewhere maramdi makoi di targeted ne laiba akoi gi say CSO laiba tibadi silan housing CSO gi kambu makoi su information disseminate over sida tawning podu tawbudi adaba sai gi haibi rido ena ena karina sigi poram lakadaba adu kari gumbada moina adu yumunna kari hani yauna khandaragasu tawdi adamni ga na khandra at force kumba tobi badu ai taseng na appeal tawningi silan housing da adu tobi no ena adu ai dani sigi potse adu mai chala ganda akoi fire brigade kaubudo adu gi type tani di haibirani mani gotona thola ganda patrolling se kharen kankalan ba gotona thodrige di hojik mayam na jukang ena government policy wena dizin harji patrolling ji fajana tawali sima akoi gi government gi taraf tagi ai thamjari okay patrolling fajana tawle apni to hojik se akoi gi economic blockade na bar moidana masigi mayuk tamu khongjang se chalak padagi hojik lairi ba tension se khatang reduce to nabgi damakta akoi gi shortage labor ha adugi su akoi curfew gu masu thami bani adu ngarangi bom tham matam jiri curfew gi tham daba talaktani tham mi se thambudi adu sumaina akoi gi disturb area su na taba imphal city makta da mayon makta da hang nekai dale ba pandam gi office sumaina bom tham taragadi any akoi imphal area da le ba akoi pressing se da anytime kana nom na laga masi suma makal gi thabuk se thaba yare ki tujing boi se marabanda so ase amna chauna concern haidi chahi khuding gi suma makal incident je thobani na thok tanu gi damata government gi side gi di kari lokopun thoken khan bi government side gi ekoina masida particularly ekoi media house khuri maksi ekoina guarded when to obadi madugi possibility di ekoi gi madugi policy di leite hoji hoji aduga leibasu agada male aduna maduna maramoiduna overall patrolling to honba aduga masida changaga tawri basing se aigi yumda bawda or anybody guarded family member bawda thamge thamna dum pokhari sin security lena su adum pokhai ba lai threat adum lagani habani so appeal to ba ekoi miyam je understand torga appeal torga sum be area sing sidi media yodna koi society sakol bu yaroi society hing bu yaroi amuga pau phonu su yaroi demani na sigadi exam to view ai na mayam jang appeal to sigadi exam to view adubu koi media press yaw da targadi koi pau phau do bhajan to bu yaro communication gap chauna thokani marmadun masi am maru oi habani adu ai khata da oina media se mayam na dum ningsing birakpa koi press conference pang thupni gang de
नत्रगा कोई प्रेस टूर चपने खंदे विजिट चपने खंदे ओजा हेमंत लाख सके दो लाख चते हैं जिदाई ओजा बिश्वजित की ओपिनियन तो लग जाओगे कोई डेमोक्रेसी की मरी सुबह युम्बी ने हाइनरिबा अदुम लबा कोई मीडिया प्रेस से मणिपुर ददी मसी सुंगले म लेत्रब जाला मसी की दमकता गार्ड तो मक्सु ngमोइदमनि हाइबनिना मसी इसा इसा की एरनाय ओइना दमक लेरगा तोकबा तारिबरा मसी वार लाइक सिचुएशन मक्सु नते मणिपुर ददी करी खन बि ओजा बिश्वजित सेंगना मक्तदा कोई ngarang mak कोई pandamgi ऑफिस दा बोम मथम मसी यामना लाइबक थीबा बगदी मरम देखो कि मीडिया सोशल मीडिया जी करीनो जी इंपॉर्टेंस जी हौजी पृथ्वी की मियाम खुदिमंगने इवन अखोगी लाइरिबा अखोगी तमना तमना जाखो चरीबा अखोई लेंगे इबा मणिपुर दसु मसी ममी चाउना एवरी हिल एंड कनोदा कोन वैली की एवरी कॉर्नर द रीच आउट तौबा हौरबनेबा सेदा सिगी मीडियम जी थ्रू सेदा अखोगी लेइबा प्रजा जिंगसिना खबर पाजरगा मसेदा अखोई करी गाने की गवर्नमेंट करी तौकी नत्र एनी काइंड ऑफ द एक्टिविटीज नॉट ओनली द पॉलिटिकल पार्टी की नतबिदा छु अखोई लेइबा सोशल एक्टिविटीज नत्रग तोवान तोवान हिरम सिंग लोब पाजरीबने खंजरीबने अगर मुझे थिंगमक्तदा अखोइसु मियोबगी वखलदा अखोगी तोवान साइकोसिस क्रिएट तौवेबसिना करीगिनो हाइबमा अदगी मोरोवर अखोई लेरिबा प्रेस हाइबसी मागी इथिकली मागी द फ्री मूवमेंट इवन द मागी लेरिबा अखोइना उनबा याद्रिबा यूजी ओइगेरे एनी वेयर द माना रिच आउट तौब ngमदबा लेइतेबा अदई मरक्तैदा मागी अखोगी बोम म थमजलकपसे मसी याम लाइबक थिबनी अदुगा मसी मा अखोगी सिलिनाउ सिंगसिना तोवान तोवान बा कोई पाउ तोवान बा डिवाइस सिनरका अखोगी मखोगी छु पामीबा पामदबदु फाउनुक्तनरगा तौबिनबा हाना अपील तौजगे अदुगा लोनलोना अखोगी ngasi अखोइना क्रॉस तौजबई वाफमदि नतबा अखोगी ngasi तौरइबा पुल इजिंगसी अनौ पार्टी मैम मुस्लिम की टाइप तौर पोसे टोटल अखोइना गवर्नमेंट अगेंस्ट अखोइना तौबगी एलिगेशन तौबी नतबा दिस इज द टोटली फेलर ऑफ द अखोगी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे पुलिस की मरमदी अखोगी लेरिबा पोसिंगसिदा ngасai जो हाइबिग्रे करी करी तौगदगे अदुगा अखोई लेरिबा ngasi पालाइबा गवर्नमेंट जी फॉर द लास्ट 15 इयर्स नेबा अखोई लेरिबा ngasi की चाही दे अखोई जुम येंग जमा 2003-4 अदाय लेरबा आउटपोस्ट का जी अखोई लोइदमा पुलिस की मथौ तौहंदना लोइमक थंबगी टाइप द हुजिक हंजलकदोरे हुजिक लाइक से ngasi जो अखोई जेरी लंबिद मयाम ने खंगबिरे अखोई लेरिबा कई माइरों की पोट एमआर पोस्ट के लोइमक थुपचलक विड्रॉ तोरक पोसे अदुगी पोट हनलेबा अदु दारगदी लास्ट अखोई करी करी पॉलिसी लैगे जे आइजु खंगनिएबा एज एन एमएलए आई रिप्रेजेंटेटिव अमन केंद्र की अमन मणिपुर की लेरिबा हाउस की मेंबर अमन अखोइजु गवर्नमेंट की पॉलिसी जे करी ममी तारिगे अदुगा अखोइना अखोइगी लेरिबा अचुक यामना मरु ओइबा मीडियम अखोइगी प्रजा म्याम द फाउदोकनबगी पोसिबौद अखोइना पॉलिसी अमा सेमकाना प्रोटेक्ट तंबा ngमरोय हारगदी अखोइसी अखोइ इसामक्तजु फेयर साइकोसिस अमा फील क्रिएट तौरे हुजिमक सिने अखोइना थमजनिंगे गवर्नमेंट की करी पॉलिसी लेके हाइबसी कोई लेजिस्लेचर अमोइना ओजासु खंगे हमनी अदु ओजा मतंग सिदा कोई लेजिस्लेचर अमसु ओइबिरी एट द सेम टाइम अपोजिशन पार्टी ओइबिरी है तरकोजा अदु अखोई लेजिस्लेचर अमोइना असेंबली द करी द हाउस कइनो त सुम मखल की मीडिया द थ्रेट तरकोसे मणिपुर की ओइनदी हादि मसिसु हैबिचुअल ओइबा फैक्ट अमसुम ओइसलक तोरे है तारे हादि चाहि कुदिंगे लेप्तना दुम चथाबा सुम मखल की अकीतु जुंगबगी थबक से है तारे सुमाय तो थोबनी ना कोई लेजिस्लेचर अम ओइनसु असेंबली द हाउस द करी दा कोई पाउमी सिंह की प्रोटेक्शन की तमत करी करी पुखट पे याबलई मदु पुखट पीछे इन फैक्ट अखोई तसेंगना पाउमी खक्तगी ओइनदी अखोइना पुखट की बदि लेगिदे आई ममांग द तौजिगी कईनोदा अखोई जनरल ओइना अखोइगी लेरिबा कमाई तौदना अखोइगी कंट्रोल सी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से अखोई इंफाल दा अखोई पॉलिटिकल पार्टी खरना रूलिंग पार्टी ना फरे हाइबे वानी मसी प्रैक्टिकली फरबरादी फबदी कौदेब मसी पोसकसे अदु आइन थमनिंग दे अखोई तौगी समना हारकर कैमरा सी अखोइगी इंफाल एरिया से लेरिबा कैमरा हुजिक क्या यारिगी जे थांगबा याय सीसीटीवी कैमरा जे अजना अखोइना प्रपोज तौखिबा अखोई ओपोजिशन अमना प्रपोज तौबजे हाउस दा मसी मागी लेरिबा पोस्टिंग सिगी मेरिट एंड डिमेरिट नैनदना गवर्नमेंट ना लेरिबा पोस्टिंग सिदे हेड डिसीजन अमा लौग्रेना खिंजन बसि सुमसु अफब पोट अमा नतीना इलो थमनिंगेबा अदु लेना अखोइगी मणिपुर कैमरा खिलिजिंग जे मरु ओइना अखोइगी हारिबा पार्टिकुलर पोस्टिंग सिना चंगबा ngमरोइदा मफम जेदा अखोइगी फासे मारगी लेरिबा CID ऑफिस तक मरी मंगा खिंजनबगुंबा SP की ममांग जे कनामता चंगबा ngमरोइदा खिंजनबगुंबा सिगुंबगी लेरिबा अखोइगी पब्लिक की प्लेसेस सिंग सिदा अखोई खिनबा अखोइना प्रपोज मसी हाउस लोइमक लेरबा पोट ngakta recorded नि अनु मसी खरा तवनिंगी अदुगा अखोइगी मरु ओइना अखोई अमुक जो हाइजगे अखोइगी प्रेस जिना फोंगद्रबदा अखोइ मित तांगबा ना पंगबा समानबनिना गवर्नमेंट ना यामना प्रॉपर अखोइगी कॉन्क्रीट ओइबा पॉलिसी अमा तौबिरे हरकांदा अखोइगी मसी की पोसी बाइखलनिंगी अखोइगी परेंग जे अदुगा अमना ngasa अखोइगी यामबा हेमंतन पनबिखिबदा अखोइगी ngasa NIA ना अखोइगी तोंगान बखोइना हाइदोक यादबा हाइदोक निंगदबा पोट मयाम हंगे हैबदो अदुदे आई
ꯄꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯞꯂꯤ ꯈꯪꯕ ꯈꯪꯗꯕꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯊꯤꯛꯁꯇꯨꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯒ NIꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯐ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯗ꯭ꯌꯨꯁꯤቭ ꯁꯦꯐ ꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯟꯗ꯭ꯌꯨꯁꯤቭ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯟ ꯇꯨ ꯄꯔꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯨ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯒꯥꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯗꯨꯃꯛꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭रेससिंगनसु पामिसि मदु नते कोगी सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट अमा लेबे तारगदि हाबदुनि मसि नॉट ओनली प्रेस खदगी नतना कोगी इंफाल सिटी की वना नत्रग मणिपुर पुंबगी ने मयam पामदुसि अदु इंफाल सिटी सिटी कोगी डिस्टर्ब एरिया सु नत्रे कोगी कॉन्स्टिट्यूएंसी तरे तगी डिस्टर्ब एरिया स्टेटस लौथोखरबनि मरमद्र हारि मफुम सिददि मरुएना हारि मखलगी प्रोटेक्शन सि पिभमदि थोपरन खली ओजा हमत कर हैपनिंग यामन सुमजानी अखोइना पाउसी अमगी ऑफिस दा अखोगी हैंड ग्रेनेड मसा अमा पोखाइदबा हैंड ग्रेनेड मसा अमा थनमकांदा अखोइदा अकीबा फावबदु अदु नति अखोइना उजाम मुनि अखोइना नेनगदुरिदि ओके डेमोक्रेसी सी कनागुंबा खरना मसन मेननबा होनरे डेमोक्रेसी जी अखोगी मागी लंबी सी थननबा होनये सी अहानबदा लेगाकना खंगमसुमेना खली अई मसी खंगदबगी ममी मताई हौजिकता अखोगी तामो बिजोयना थंबिखिबदो हय मा मसामपुदी कैनोनी अखोगी इसम संबा हाइतारे एमएलए नि लेगाक पाइबसु यावबनते तंगाइ फदना कांग्रेस की पार्टी द लाबनिना सुम मसाई मान तामोना खंगब खरा थेंगनाबा खरादो अखोइदा हाइबगी वानी मसी यामना साथीबा अदुगुंबा एटेक नेना अखोइ लौगदबनी मणिपुर की मियाम द सथाबा एटेक नेना लौरबसु करिमता काइथि मीडिया नत्रगना अखोइ पाउसे हाइबसे मरुप लेते येंगनब लेते है मयाम खंबिगदबने अखोइ मरुप लेते अखोइ येंगनब लेते ना अइंगोंदा कनागुंबमना डिफेमेशन तोरक मतमदा डिफेमेशन तौरिबा मीदुगी पाव फोंबा हाइबसे अखोइ ता मागी पावदो मरम चारगा अखोइ दम पाव दम फोंगनेबो हाइबदि अइंगोंदा येंगनबा लासिंगनरिबा मीदो अदुगी पावसु दम फोंबा हाइबसे मसि हौनबि ओइना लाख पोट अमने अदु मणिपुर गवर्नमेंटना थौसिल अमा लेते चुमे मणिपुर गवर्नमेंट किदा यामना मोइदा कदोम लै अखोइगी आई नत्रग मकनागुंबा मियोय अमदा मी अमना मी खुद मागी कनो की पर्सनल सिक्योरिटी दा मंगोन थ्रेट लेरे है कांदा मंगोन सिक्योरिटी पि बाय बदि मतम चपद सिक्योरिटी पि बाय बदि ngam है दिन खोजु खंग याय अदुगा मदु मीडिया न सु डिमांड तौथि ngasi पाउमी सिंग एडिटर सिंग ना अखोइदा नोंग फादो अखोइ नावाई अखोइगी मार्क अमा याम कनबा थ्रेट अमा लाखपदुदा अखोइ मैम जिंग सि युमदा अखोइगी बीडीएफ थंबी थमकान अखोइन लहुपियो हाय अखोइना हाइदु तै नतबा ngसागी बीडीएफ मैम दो आई युमदा थमजलनी थमजलकान दा मोय आदगी चाक पिरारोय मदे मोयना सोनाकन सरा हेलनी आइना कमाई चादोरी अदुदी लाइरा खरबा हाइतारेको पिक खरबा अखोइगी ngसागी तोलो मसा खक चाबदुदा अखोइ येनर सामिनबददी अकोमददी मथंग थागेदै सरा हेनबे फिरम लाए अदुगी पोतुदगी अखोइना मदुददी लहुपिरो ना अखोइजी इकाइदना अखोइ हाइजेबा देन अतोपा अमना मु ngसागी पर्सनल सिक्योरिटी हेबसि युमदरा थमने हाइबस लेते सरुक सिन हाइबस ले अदा एडिटर खुदिमा गाड़ी लेबा मिसनते अदगी गाड़ी लेतबा मी गाड़ी मसा आमदा ससरिबा एडिटर दुदा ngसागी कमाय तोगना मान गाय माय गाड़ी मनंगदुदा पुरगा ngसागी गवर्नमेंटना पिरेइबा सिक्योरिटी तो कमाय पुर सकदोरगे ऑटो रिक्शोम दा हाबा पुबुसिम लाए है वानिदा अदुना ngसागी मोइनदी मा सेफ तौनबगिदमक्ता चलो nga औरो चलो नोइ सिपाई तरा चलो ने थरकपा सोमनाकंदा फील्ड थेंगनरि पोतुदी मोइनो उबिदी है वानदा पोसे अदुना अखोइ कछु पामदे अखोइ कछु नीदे तंगाय फदबदा नीबे वानी अदुगा ngसागी प्रेस हाइबसिंग जे अतै अरापदा लेबा नति इम्फाल मनुंगदा लेबा प्रेसिंग 0 किलोमीटर हाइगदरा 1 to 3 साइड लेबा हक्तनी लेबसिंग सि ngसाइ अखोइगी एमएलए बिसोरसिन सु तापिरिसिनी करिगिनो अखोइगी याबा यादबा अमता लेते सुंया यादे मसा मसागी मयुमदना सीसीटीवी कैमरा खिल्लगा थमी अदुगा लेपाकी ओइबा ngसागी लॉ एंड ऑर्डर की मरु ओइग्रबा सिटी मनुंगसिदा ngasi फावबा मणिपुर गवर्नमेंटना चीफ मिनिस्टर ओकम इबोबिना सही 35 पान मतमदा सीसीटीवी कैमरा यहंदा बाइबसे मसे क्वाइदगी चावबा अखोगी कनोने अखोगी फजदबा अदगी तहोम थोक्तबा थबकनेना आई लौजगेब आई मसिगी पोसे अखोगी एमएलए नसु नहामुकी हरागनोदा असेंबली दसु पोखरखिबा आई थेंगनै मदुगी ममांगदसु मयाम पोखरे पोखरेबा मयाम से सही है खुदिंगी सीसीटीवी की वासे दम पल्लग लाएना खली अदो चीफ मिनिस्टर मसि नॉलेज लेरंगबनी सिगी सिना साउसेन सेनरकांदा वाहेंग लेकाय असि लोरे असि प्राइम लेनी असि सिटी हार्ट सिटी नि असि की जगह से अमदंग खेन मतमदा कना सखी कना संगी खोके जी येंकांदा मी मंगा तरा तोबु याय हौजि पोबदा
bom thamgi basi numit nini humni sujale kanana tawbono kamain tawbono karam mina thambono habado police na kari hubang ngamagi hai wanda kurum ta khangan du kai dagino hai kanda ngasagi likhud du ne ba khoina marudi CCTV du ne ba CCTV no photocopy CCTV yada banina police haitre police khandre investigation ngamdre adu kanana no police ma yamna khainer ga legi da braba legan legi da braba lengang na madu niti niyom chumna param chumna torkanda legi da baneba nawai khillaga yadaba khille midu kari gino miyam ki pasha kari gi mangali no madu kari gi action logde mo gamena kari gi opposition haide machine ko waroli di manipur gi seda imphal city da CCTV mayam khille nu bhog yaramde adu kador yadiba maram kari gino pasha di lupa extra kat lupa crore kya sakre adu miyam ki pasha natra adu opposition demand tobra natra ruling congress na akhui ngasai gi sarkar pai sing na sakhai ba lei bra kari soi ba lei akhui pasha di mangreb ji okay akhui pasha di mangreb usa bisu respond to man adu usa su lak sagi usa bisu su lak sagi usa bisu ja ha ten na akhui ngasai gi yamana habiru da akhui opposition na tawgibra haije all time opposition na tawi aduna aina barabar haije kibni akhui gi opposition ne hek pukhalak posi phaba phatabagi nei na bagi mahuta ma khugi chatning ba mai kai da dum pura chatpa adun sometimes aina house thame tawjage yengjage haibaji nataba implement tawu yaba ward ama akoi house ta puthokchi haibaji ai thamgrabane ma mang tawjage yengjage review tawjage haibna nataba implement tawu yaba ward ama wina ko piro aduma kari wahi lebagi manipur gi dictionary da aduga loina uza uza bi julak jage ngasi ma uripo kangchup road gari cheli auto cheli ba koi organization ma khaglai uripo kangchup road auto mega diesel association assembly da ukram da haiduna pressman singna kanamtana hairu banate ngasi se makogi foundation tara sub foundation de celebrate obada laukthokhi uripo kangchup road ta auto tongba paumi khodimaktagi bhara amta lawroi hanganda chapada masana khangna akoina hairu junate tobiona laukthokre adubu manipur government di mapi mapani akoi pressman singi damakta tawdaba taraga su khogi imphal city ki security ki damakta di policy ama yam phajal tohningi CCTV yadabagi yam chawba problem ama su lari kari habini wajabijo so the CCTV gi wari si ayam pen da ba itajare aduga hanasu aduga phom kya khana gre so I think sai ko ina office na thambi gi ba ko gi DG gi office headquarter gi da camera khinjili ai budo asi ai ko ina anywhere in the world ngasi ai ko America da khangde England gi khangde sumba the headquarter of security personnel sina kari hani magi nerve center na si tuagra di nerve center ka di mi du function tawro si di prime location number 1 ne was kingdom na ate dei khile me am si function tawdien tawbodagi corrective measure lo re object many were functioning now I don't know as on today function tawribra tawdabra now sidaida kinbagi warisi aina tana jabada kinbaji ju lamang maya da kinbado protective way da ayeng thugairam gada kaina da aikoi gi mentality mayam na ju ngasai gi neinari sini information punamaksi sandokpi ga doriba media sida kana gumba silina okharagi information ji sandokpu da nungai taba yaudna sandokta badu sandohana ba train makal ma wona basu yai hajri ba wona basu yai haibini ko now saida ekoi thingbu ngambra ba aduna sumba CCTV saida kinbai do adu su CCTV do belu leiroi da ba CCTV kinbasi center kara nerve center jingda made khilaga tobu ngaktani every nook and corner every lane khanbai si generally adu was imphal city maroi na khoi market area city yamna maru oiba prime market location area di I think kille di amata su leite uja I think kille adu whether object function over to the of late asi mag ai report lo jeraktre adu nawai mayam na launa gi bedagi adi many were repaired and it was functioning adu object today ngasi gi di ai report lejade adu pot tabu tabu camera gi importance loina mu feel tawai government feel tawai aizu madugi functional tawnaba aizu propose tawjage ngasigi discussion gi matungda aduga ngasai akoi nau bisajina akoi gi assembly gi wari tawbodo adubudi hoi adum naina da banati adugu maduna assembly da dum naina si adu information mayam duna aduga mayam na feel toriba ki hanbagi potse
media da na tana ngasi officers ngi mayumda business house chobugi mayumda si karina thingada geze ai di sidabdum nahi ninge karina thingada geze that is more important than the providing the security personnel. Okay, Karina thingada have si Karina thingada geze ne maru ne okay, Karina thingada have si ne na bane maru ne have that is more important. For the last 15 years sida masi khalhaudri basi hujik loram dai Europe khandri basi masi dani khitang ngai se oza bishwajit the same question for the last 15 years adu ne ai thamde post chap chana awjaraj na to ai tang jing tang je ta cheng na har kan da koi CCTV rom da chakre khoi ngai sai assembly gi panjari ju sum sumaina akhoi gi leiba karna sumaina tawigi ba leibara leitabra haibu da ai panjagi ne ta cheng na karam ba kan da sigi forum da karam kan discuss tawdam no se to mai issue legislature mo ina dum haipet yan da je aduna aina thamningi di ngasi akoi da CCTV camera gi importance ore iba natraga akoi peoples ki leide pura mak se ngak na bai ore krai da creation no ada kana na responsibility no aiju khangi ni praja mo ina okay responsibility for the last 15 years pale ada why not any kind of the akoi protective measure natraga any kind of policy sing asi adopt tawang amri ji kai gi no se akoi government na sengdu bom thoeba ada kari leibirage mo huji okay kari leibirage government sengdu khum se toi aduga hujik yam thengmal le habani hujik masi naina bagi hana already naina pham thoe habani oza kari habani oza bijoy sigi pot sidi akoi gi di protective measure leiba patrolling na tana to leite patrolling naitna leite patrolling du da intensify to wi hoji intensify to patrolling du intensify to hon badu neba and also have good connecting link with the police personnel and the media house. Okay. See hojik particularly pandam giziga hojik moi close contact lai so also ate LANPAO gizu asi sida phambiri editor sahib okay see close contact lina bachangi okay close contact lina bachangi patrolling tauri now beyond that mai chalakani na adida akoina keno koi kariyani fire brigade ki khin tham ya ponte ba adu lairiba fire brigade sing sidi mai chak lorkan la point wi mai cha ganda information pira ganda okay information pira ganda then only it has to come that is the system I am tham jaugi ge ngasai gi patrolling chali sing se challe na hare ba nu ai su imphal ma cha ne ba karam bak duration da karam bak kan da patrolling ji chake ai di u badi phang de ba si thambi ho ba sai da kayam to in certification honorable every time I bazar gi manung ji no da anira ahum lakte ai rom anira ahum du chappada unadraga timing du mukta pibio pum kumari gi manung okay patrolling chappa matam do karam kan da no adudi madud lak chage to ina chappa chatawadi that is not your lookout timing adu ai kano ma ji timing pibio lookout ki wanate let us not be like no okay now see patrolling to the 24 hours how many times he goes right what time they go how we will know okay this is an impossible thing adu was patrolling to the patrolling to ba patrolling time if he wants okay patrolling ki kitang fluctuation I ko gi government gi record we pise ge bhai okay I will submit it here patrolling challe jo hire adu government dg ju wari sane hire adu hayeng pise ge ju kaino huji habi ule na de okay was hemanta respond to ai ta jage pose nakala sakidore isam chamna ngangasi patrolling satpa ai no ji haisina sagot sabu sunate akoi sulaking gi su ai kantuk jam nasate patrolling satpa gi matam simadi akoi khanga su lona pinabiro madumadi public ohen ba phajadi madumadi adugi asem ga taja yang ganda ai dam thambira madai kamai tawni ai adu ma haijage aduga taseng bagi di bako moi satli highway wani ko akoi da atai da to mari le nari ba akoi se akoi da di chu phau di moi patrolling service adu wakta akoi da nuai ti okay patrolling service matam di habiranu mangar sakera amle sakera sapadu nong salam bi ataw da di pandam gi akoi gi office ta bom thamakanda amukti impan thanai kangu lami salami adu akoi da sanga kanda kari threat le gen hangam chiga hangam mi lore okay adu nasai threat lai bai si editor singda bom bi khudol tamam ni adu threat kari le gen hanglai adu hai adu su mai police ki na thagana government ki mathau ne na khali adu akoi gi punsi sibu ngasai gi akoi ta thor tawri ba thabak si government ki thabak ni mo na hair gari government ki mapau ne akoi na number pul se miam gi mapau ni akoi na sili se yeng se akoi na ngarang akoi pau se si puto pol lip matam da akoi gi
impact TV su adai den IS TV su masilit matam da mi am da kari pharong da ge biu ado am tang du sulak chage ado aduna aina hajari da tinati da adu ge sigi phong da bagi nga sai keno se akoina protest tawri se maham ani da ne amana kana da ha da mari le nei pot da akoi se khangbiu noina akoi bu ne protect tawbiu akoi se na khoi gi marup ni sine akoi nui se akoi yek na ba te ha pot ma akoi se kana no se khangbiu ha pot ma then amana ka doi humbra government da hari ne akoi se protect tawbiu akoi se democracy se ki pillar ama oina khosim mas khangbiu akoi bu nuksibiu akoi gi service se miam da ninti ningtam na pibada government na mateng pangbiu haibane adu go sigi protest da government na thodo thosil ma letra kadi adu di thawai di hen bakari ne okay thawai di hen bakari lebki protection pibiu haibani ani maktin harise message ni yam jawba strong message ni numit noma thabak to hoda bagi sintha lepagi pau pi hoda basimati miam da yam jawba public inconvenience amadi khoi site ki diler mani adubu hairiba message miam da suni haibetare miam nasu akhogi profession se khangbiu khoi yam हाइदे टाइम टू टाइम खुदों चाद मैम लेरे हाबने तो मरोइना कोई गवर्नमेंट सु मसी यंगसन पिउ हाइबने अदु मतांग से दैनो जाद लाक्सन गिसे कोई पेट्रोलिंग चटपा आरोपी ताबसु मैम सु बदियाम फरे अदु कोई इन्वेस्टिगेशन हाइ तारे हाइ इंसिडेंट से तारिक कुनिपान गिने ngasi मिनिनि सुग्रे इन्वेस्टिगेशन होबिरब्रा इन्वेस्टिगेशन कराना पाइगे दुरब्रे अदु दिलारदना कोई दिसंबर के तारिक निपान की कोई लोकचाव अमदी बोंगयांगी नोमै कापगी इंसिडेंट पुलिस अहुम सिखिबा कोई निपान सोखिबगी इंसिडेंट कोई इन्वेस्टिगेशन सिबाउ तौद्री तौरी हारे मसे तौरीब्रा तौद्रीब्रा हाइबगिसु मोंगरे नाइदम ममियम तारिक करि हेम already done adu aikoi express to we adi public ta adu ga hojiki post is already pandam gi editor da hangbiu already done okay adu tawbuda bu ngasai somna ju haibi gi ba aikoi editor sam ju haibi gi ba aikoi editor and the media house media person mayam punam kisu marup ni haibudo that is very strong word na mayam punam ki marup ni adu aikoi bu su protect to bi na government side gi to biu haiba ani se ani is important noiba and I accept maru oina aikoi ji marup ne ji khangbiu CSO khangde NGO khangde marup ni khangbiu okay marup ni khangdani yam important sigi minimize dor gadu ji at the same time press pumna maki at the same time aikoi gi police ta gi su ai sa ju yauna ngasi su mayam da assure to jari sini karam mong da sideda protection si chali ba mo gi kano du di patrolling du di is immaterial. One does not know or two does not. I mean, two do not know. That is immaterial ni. Chali. This is a fact. Oh, mina uri. Adu ki poto madu henjen na kara toy na chalan na ba. Ay so split tawgani. Adu ga kari tawgada ke media house in desu hangal laga protective lay dana. Alam di nungdang theng na subani media housing si. Adu di theng ka andane mini khudong cha lau du si. Adu ay da kari tawdagi. Haibaduma I appeal to Jari. Yeah, government does. I will pressurize this point. I mean, in spite of their patrollings, particularly in Gangize, area housing. In addition to patrolling, Mataka Kari to we are going to have a see Madumasu Uzana Tangan, I'll do that. Quick question Tangat Paheta, opposition, government, the ruling the कोई क्वेश्चन थांगत पुदी am lairam bayai natraga su relevance or maja mathok su tai atu bo karigumba koi BJP su ji am kana lakadru bi election asida koi gi government pai gani hedri am kana hona biri bani karigumba BJP sina koi government in case form tau tar gadi hairi basumba koi gi security lapses ki natraga law and order gi maru ina Imphal city koi segment tare ta lokho ki mafam sing sida masi safe and secure adu makhal gi environment ma pibang amaga ra habi achoba question am dilari kari habi ni tasengna akoina as a politician राजनीति तौबा मैम सिंगसिना अखोना प्रजा के दमकता मिहुत प्रजाना अफब तौरकनी प्रजा के दमकता प्रोटेक्शन तौरकनी हाइबा अदु ngasi ama lere ani subadana अखोइ ngasi why we अखोइगी लेरिबा अखोइना करिगी दमकता security forces सिंगsta अदुगी मतलब depend तौरइनो why सिनेबा अखोइ नैनगदब पोते अखोइ अदुना अखोइना हारि पोते ख्वाइदगी मरु ओरेबा क्राइदगी थोगलेइनो पोसिंग जे ग्रेनेड थंबा नत्रग इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम नदा लाइक एनीथिंग थोगले पोसिंग जे क्राइदगी थोगले जे अखोइ मरु थीगदबनेबा अखोइना ngachagi पेट्रोलिंग चटपा नत्रगा अदु तौ मी अमगी लाइफ से हाउ लोंग अखोइना सुमाइन तौना थंगदगी अदुगे मी अमगी लाइफ की लेरिबा डेमोक्रेसी की नत्रगा फंडामेंटल राइट ngang ngangtaba sigi पोसिंग जे सुमाइन क्याम कुइना पुलिस की लेरिबा फोर्सेस सिंग सिनर कंट्रोल तौबा ngamgदोइनो सिनेबा क्वेश्चन दि गवर्नमेंट छु अदु अखोइगिदी अखोइगी BJP government लाबा
आइगी वागे नतना आइगी पॉलिटिक एज ए पॉलिटिशियन आइगी ओपिनियन अमा ओइना पिजौ हारगदी आइखोइ लेरिबा मरुदे थिदु हारकन कमाइ तौदन मखुजे नेमदान गदगी कमाइ तौदन मखुजे अंडरस्टैंडिंगली अखोइना वारी साराकान कमाइ कंट्रोल तौरकान मखुजे सिगुम्बा अखोइगी पोस्टिंग थोक्तनबो होनबा हाइबसे अखोइगी पॉलिटिशियन अमगी ओइना गवर्नमेंट अमा पाइबो ओइना पांदम नि से थमजगे ओके जेनेसिस हरफम से कराइदिनो रूट कोस करिनो हाइबसे थिदोगा मदुदा होनगनी हाइबनी अखोइगी आउटकम दा अरेंजमेंट तौबना यारोय मरोदना हरफम से करिनो मसी थिदोको मथौ ताइ हाइबने दु मथंग से औजा हेमंत लाक्चगे अखोइगी ngarang mamangदसु हाइबे तारे ngarang गे सिगुमना अखोइगी सिन्था लेपगा नोमु सिन्था लेपगा पाउफोंदबा दुगा वाकट मिफम फमबगी अखोइगी कोई है तारे कोई एजुटेशन है कदरा कोई प्रोटेस्ट है बतारे प्रोटेस्ट सी ममांग नसु तौखिबा लेरे हंदगी सु ngarang सु लेग्रे मसिना पब्लिक ते इनकन्वीनियंस आउन थोली अरुगा ngarang फोंखि बा कोई पाउची सिंग दसु कोई एडिटोरियल कॉलम गा से ब्लैंक चलन बा केम हाफ की दबा माइ तक पेन दबा तुम फोंदोक नै अतब हाइरिबा मयाम सिना पब्लिक ते इनकन्वीनियंस फोन बा नतरका कम्युनिकेशन गैप लेहन बकतना तना करीबु मेसेज पुति पीरी हाइरि मसिना स्ट्रांग मेसेज पार्टी खुदी मक्ता पब्लिक तरी आम जाउन इनकन्वीनियंस थोली अदना सुम मखल के खोंजन सेंसन बसिना अखोई अमत ngairba adum media mayam sigi habi tare pressman mayam sigi khongjang warga adum laidorabra kari habi ninga sumi ngarang di nong khaktani akhoi da protest togi base adagi di ngasi dagi na sahi ama makhano ki mamangda akhoi numit tarani hena akhoi pause sopung okay namgi dawi maram si isam samna ta thamjagi kangu amana magi pawdu phonggadabani luk amagi pawdu phonggadabani hai adusu kulai pai luk ama adai atoppa kangu amana madu phongba yaroi he phongbada hatkani amana phonggadabani he phonggadabda hatkani ani mana hatui ne adu dia khoi kai tawta akhoi ga meta hai ga mena hai noi security di gena matam juda amjogi president oirama mayam se thongpu mayam se ai nisangi ngasi phawbada hotel imphal ahing lekpani aden adi press club sida mayam tumbani security nga tumbani mayum da hambangam dabani sini tawsin se akhoi kari upai di ga mena khoi da hai security pi gen hai ado security pi raga ina thabak tabungam gadra ai ing manum moina pi bangam gadra akhoi su mayam gi thabak tawri na thabak tawri mayam pare ai budi thona phabane jo hai biro pang da bane jo hai biro na tang mayam gi tabak ta sijako jo ai sijarage bo ado masagi pau se da thabak tawri se ai thanda nati yang jale masagi machine dagi na den plate saba dagi mayam computer pai dagi mayam sangai mayam teamwork sing manung da machine na matang kanom tang thorang phairak madam da amana hek yak madam da ai di thawai ni hena dui he hak madam da ai pau se phong ko da adugi atmosphere amon lak madam da ai pau khumang ngam ko da ha pot amon dai adu ne khoi na sai khoi gi kanona honorable emily na habi pot ma maru ma ha do maru du ne ko ya maru ngasagi pose manipur kan mena bodi yam na kan na khona dana khoi imphal manung da pam da thobok thopuli sang di yam handa bo ure handare ka su handari pose karim ganda khoi sum khalak pada kana gum khar di tong dum tong ngam ye se da mar mar kan saphong e pose adu gadi ngasai thambi ras su habi du ni thaina gi ma tong du jum lai emil sa habi du ni ngasagi outpost mem dai bang de mo ma lai se loi order se hana kam da hanjal la pra port ma lai si ne ba aduna akhoi port se lalong pasing se maruina lalong pasing si marta moina tori ba thabak se miyam gi ne hai tar gadi miyam gi odio moi gi marta hoi masoi tar kan da khwai da gi aham ma se theng phangi se pau sin ta hana oye amana phongba yaroi harakpa amana phongba da me harakpa sigi post da akhoi na lambi mapan da protest story sibu full marta protest story sibu tawoi ba thabak ne ai tawum topia ne khali maram de akhoi gi pau de akhoi gi di akhoi thok gi ngasagi pau pi badu ni miam da pau yen badu ne ba adu yen bang de sam da lakpani aduna ni protesting sai de du ni miam da so akhoi kan biu hai port ma message am pijabani government na akhoi bunga piu hai bani lalong kusing da na khoi se ngi yang na bana te ko marum ni ko no tori poto ya da bam yau da na phong da bani ko hai be sim tang di moi khang biu hai ba yuwa ne ba aduna ni akhoi na just protest samoi nai sintha le pane ne thamjaki okay sini ai nga sai ju do oza bijo da roi bujare oza bijo da logjar तसेंना अखोगी असि थोलैसे हुजिकी कदे कनोमा पाव अखोगी या महिमंत ना हाबिबदा हारि पोसे अतोप फ्रैक्शन ग्रुप अबनेबा okay सी अखोइना हारि दिंगा सीगी मुस्लिम की टाइप द फ्रैक्शन थोलैसे करिगिनो अदगी मसी अखोइना मसाइ पंजनिंग बदे मसी अखोइ सरेंडर पॉलिसी अदु रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जे गवर्नमेंट की लाफसियस टोटली फेल हुई है जिसे ताइने लाइक से सबे अखोइ खाबै सोइदा मागी मनुंग के मनुंग लेबा मी मकापा मी सिबु मसी सोइरब नत्राबो मसी पूरा पूरी टोटल फेल होइबगी खुदम इंस्टेंस नि मसी येनिंगाइ लेति एनी पार्टी ना मसी दा अदगी अमना
मसी कमाइना तौगदगे हाबि गवर्नमेंट की अमु करी लेरगे सु खनदेबा मतम हाकी लेरिबा पोर्टसिदा याना चपनुनोदे अखोई लेबाक की प्रजा मयाम अवाब पिबि नतना करिसु लेरोय हाबिसि बा इंसी थमजगा ओके मतम की सोल्यूशन प्रोपर यारोय अखोई की लेरिबा टेम्प अखोई की परमानेंट प्रॉब्लम सिगी टेम्पररी सोल्यूशन पुथोबि महुता मधुसु परमानेंट सोल्यूशन अमा मथौ ताब्रा हाबगी वाफम दनी थम्बिरेसि करि हाबिनि ओजा सिगी वाबुदी एनेशियन UNC तौरिजे एनेशियन सेंट्रल गवर्नमेंट के तौनै नि बीजेपी गवर्नमेंट नि UNC मोगी माउस स्पीकर नि करी दवी दे कैन नॉट कंट्रोल same thing because they are insurgents ingi mogi tonganba despite their rules NSN IMC for the last 15 years Manipur the lady have city Congress government su khange nahansu oja sulchan lag matamda Manipur government na Manipur gi 28 lakhs population su loi khange mar khangna Manipur government center la kari dam ta high tribunal have kari hai dani ai bule ri center mamanga UP government le UP government is very moi hai ri ni higher ga moi gi ground rule du manung de ton bani ado hojit Manipur da ground rule karam na BJP na la kan da flare up tori sine ba BJP na la kan da ni flare up tori se now aina madu blame to bonate ko like that hojik su de le ri mayam se similarly kind da hainaru ba mayam do see situation the atmosphere je khane moi na le ram bada moi freely handle torambado ngasi suda ler kan di madugi limitation lai madugi rehabilitate to matam da awab lai hoy rehabilitation to matam da award bale ram bayai madu yengalan na bag madu kare na tawsi hai ba koi ju dum complete tawri tawsu tawni aduga tawbada bu khena di khena ni moi na free de lering de moi na sinna ning ba mong da sinna bado adu di suda ler kan di no moi ground rule lai jai ba aduna NSN IM की ground rule Manipur दा करम ना apply तो दोनों से नहीं Manipur दा दी NSN IM Manipur दा यादे अदुबु ऐसे दा मोई दा designated KM हम ले जरूर से दा noted KM ले रिसिंग से सिगी पोसी मैं किदी मोई ने लोग थोक दा बनी हंदा किरण रेजिस्टर लाखों मतलब दा Manipur का महंगे साहित्य की report लाखते noted KM सिंग लाई अतर की illegal activities अतर है बगी report लाईती है भी ओपन अदु मशीन थी बनी okay मधु record you can see already written okay अदु मोई किदी BJP सरकार किदी से द home minister अदुदी वाउ द हाइंग अमी सेंटर की बीजेपी का नगांगी दुनी अदुबोजा सेंटर की बीजेपी का मेंदी चाही अनि मुक्ता गारी ममांग ददी कांग्रेस के गवर्नमेंट आदने 13 इयर्स मुक्से मतमदु सु मणिपुर दसु कांग्रेस गवर्नमेंट मतमदु दसु हारि बा NSN IM की मतमदु NSN IM एक्टिवेट तोरिजमा तोदे एक्टिवेट तोरिजमा तोदे लेकिन बिकॉज़ मधु की मोई इंटरलोकुटर सिंगना मोई न मधु की tame down to na porang na but honai now they are encouraging now they are encouraging aduna ngasi ekoi na wari se moi na encourage to budagi thoi ni ase BJP na encourage to budagi thokpani aina number first question da BJP Manipur sarkar ki wari nate Manipur ki BJP ki wari center ki wari ni akoi na ngasi akoi gi leader machin thi hai base si kana leader du da si tawi college ta ba yawi bra number 1 question ni ngasi ngambi ri sida ani suguna aina adu tagni ngasi aikoina honorable chief minister siri ibobina hari punamuk machin thibane na aina harne badudi karigino da I personally chala wari charu aine ai isa chalui adu center na information antar leiti hai handa kirane jojana lakpada phongdom masidi Manipur myam na supena di ai mathang tajarake madugi pochida NSN gi IM palagadi koin haijaningina akoi Manipur da paliba sasan toriba government ji for the last 15 years kanano number 1 Congress government Manipur da law and order की responsibility पूगदा बसे कनानो मसी कांग्रेस गवर्नमेंट नि अरु तादे Manipur da operate तौरिबा आखोई की वैली दा operate तौरिबा मयाम दी कमांडो थादन दन कापतना खोतना ऑपरेशन तौदन तौरगा करिगे दमक त सिगुम आउटफिट अमा सिंगसी बाउदा थमगा कइबो खुद थादर थमबगी मरम करिनो मनुंग दा करी एजेंट हिदन एजेंडा ले आउदा क्रॉस ऑफ रखनो आई I am not talking to you okay मतलब this is my turn as a senior leader you please I am not disturbing you you speak I time BY bani time BY bani you can speak later on okay 1 minute please no I am asking please this is my right to ask give me time I bani you continue talking oza bicho chalak sake oza bicho chalak sake let him talk but I am not asking him I am not interfering okay have you I in time BY bani okay please say the ai gi loi gi lak sake oza lak sake nothing angalo ne angalo oza ani mo ngam biro oza bicho have you Sini hojiki NSN ibo bina hai haibado khabar du phongi adagi kanano chalu ba kangbu kharana ada unaram di hai adugi wari du di unadana
permission lowdna mangondagi appointment lowrga Okay. unaraga toramba potu adudi clear cut akoi gi Manipur House ki mi ade akoi official sing yauri potu unaram di hadi ibo bina express tori duni Okay. Adubo atmaina amana amabu sum hunana leibagi mahota. Honorable Chief Minister ibo bina habu to phongdo pi habni marpi myam na hari sidi. Ai oza bishwajit laksarge matam Ado ai to hunna badi kana se oza bishwajit. Asagi lariba post is the NSN IM tramari far kanda thado ko haje UP government gi regime dani. Okay. Masi ata na thilibri lai pareng hulaga khulai tin dokri bani. Masi aguna haninge di hadaki UNC फारिबा सिंगजेदा अखोई सेंटर गवर्नमेंट ना अखोई स्टेट गवर्नमेंट थादो कोने इंस्ट्रक्शन लेब्रा अदुना दि क्लियर कट नि सेदा प्रजा मयाम न जु सेदा अखोई ngapum thokte adu daragadi ngasagi leinariba mari se NSN ga leiriba UP government ga leiram mari duga अखोई gi leiriba अखोई NDA government gi अखोई BJP ga leiriba mari sikha che adu gi mari khena gre yam khena gre habani amana instruction lerkan थादो को हाइबनी कांग्रेस ना अदगी हुजिकी BJP ना करिम हाइब लेते सेदा तखाय ga dabani हाइबनी हौजी तखाय रही जिनी इको को हंदक फागी बसिंग सु थादो खरे करम्बा hada ikoi koi dana farga khogi NSN IM ka no adu not as per the instruction of the government ati madigi laigi pot state government thadok chabani my bail la chapra kari da chapra adu okay finally matam so le select bin ai oja hemanta lak chage oja koi maroina law and order ki situation si koi state government ki makhota ki su yam kana hono bataraga su kitang lapses kara leibagi mamitaba aduga at the same time center na su masida khara wale haibagi amaga हाइदो हाइजन तौना बदन हाइतारे अदु मतांग साइज द मरुना कंसर्न ओरिबिस खोगी पाउमी सिंह की सिक्योरिटी सुनी पाउमी सिंह सुमिसम प्रजानी सिटीजन नि मरम दुना सिटीजन सिंह की प्रोटेक्शन अमदि मथोक ताय हाबनी अरो इबोना खोगी पाउमी सिंह की हुजिक लेरिबे थेंगनरि खुदोंग चादब सिंह सि येंगा करे करे तो याय बिकता हाबिरम गमेन हाइसी मियाम गी लनथुम द पुनसी ngak pai base sina prime ni mai mathausi ado paumi su miam ni khoina tau bai bu magi service tu gi wani aduna akhoi bu ngak senba ngamdaba haragadi magi thausilama leite haragadi amadu yamna nungaite adagidi ngasagi patrolling na loire haragadi akhoi patrolling chatab matamda khoi sigar haiba pot ama lai aduna gamena karmain toraga khoi paumi sing natraga na miam ji khoi kamai ngak sen gani haibagi sab saba review ma ai taw matam oira brain khali okay number 1 review to matam jab chan oire adu san bai matam sab sa oire matam lagi dra go ngi thausil leite haibado madudi abi gano ai na hagi bisu leite the patrolling is how frequently it will be okay patrolling ngasai habi gane aikoi gi BDF natraga nanu piu matamda tamning de manam risk le risk le madu hojaki port se agadi karmai to gudege hojaki port se single waram ta mai sa kanda sing hajan bagi akai oina to okay mai cha ka sing habi thabo to gina habani final comment the government gi oiba proper planning kamai dana how to protect the people how to protect the media how and everyone to protect the proper planning like the have the machine ta okay proper planning de laiti atu patrolling and ROPD am lere marmaduna kashu chinangai de laiti habani atu bosuma ROP do proper planning name so that is one of the planning so proper planning is patrolling so proper planning you understand shitagi hena phaba that is yes better planning let us strive for better that is also one of the policy name okay chahi tra ada kai that is also one of the opposition de lena moi kedu lege kadigi laug de ge chahi tra why we are sitting BJP government ngasi bodu pandri Congress government last kedu ngang de lena no why in Congress Tikagi karigi wari khara ada assembly ngang tui policy de tawna habu na fu abu to yaro wari tawle faida na fu abu to ojani ki valuable point mayam khoina laksin jare aduga hariba amana amagi higa to risi kana no university amana amagi wafam su laksan biu aduga Manipur miyam gi tamakta pressmen singe tamakta miyam gi tamakta karigo makhar khangti tawbiro manu hona ge studio la aga khoi masen khana bagi mohta masada ge point sing se lobiraga miyam gi tamakta jaifano ge tang tawbiro habagi thaja bongolorana masigi manu hona ge tharom se matang swaidlu sinjarge ngasi ge tharom se da oja Bishwajit oja Hemanta Kumar Ningomba amadi oja Bijoy lengbre tharom se ko thawa happy ge tamakta oja humbo amukana tha so modok chari appreciate yo joining masina ngasi ge manu hona ge tharom ngasi ge edition se karam tawbi ge ko khan per puya gani koi mail id di impacttv@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impacttv da join to biraga comment amadi feedback thaber puyagani with that this is Raj Nongthom signing off Khurumjari